Ebi Eshabirwe Dean wa Emmanuel Cathedral Kinyansano North Kigezi Diocese District ya Rukungiri Venerable Reverend Amaskon Wegariho abigambire aha mukoro gwo kwigura petrol station yesirwe Maxi Oyurizo muri Kebsoni Town Council District ya Rukungiri. Reverend Amaskon Wegariho yagirango Amajuuta gashemerire ku bantu gabikwa nkoku abahangu barukuhabura konka ecyo kushanga abantu bagabikire mu majugabo ombidomora nangwa nabandi Abarikuguriza Omubicuupa tikikire. Twenda kusima Gavumenti okumanayikiriza abantu okukora obushobozi omu projects nkezi z'Amajuuta abo kuba Amajuuta gashemeye kurindwa omwanya gumwe ahe petrol station eri rero abebiruka bagashangeho kandi aho gagarine underground tanks ahigarinzirweje gatakubasa kukozinga trouble Amajuuta gakubikwa mu maju kandi abakushubura Omubicuupa ago ngakozinga insecurity. Muhereza Maxi mukama wa petrol station ya Maxi Oyurizi Eshabirwe Gavumenti kugira eki yakora aha mashanyarazi ahabwo kuba okugenda genda nkubaretera ebizibo koza kutera mu muntu Amajuuta ngakije n'amashanyarazi washobora kumutera mu shangoro yo mbona customer tuwanye batinga shibiti na bitiya so toto Gavumenti tugereza wakintu kwasike n'amashanyarazi gabeho tubone kuhereza je abantu bano bakagenda bashi Isaac abitwire gisowe gombora ya buyanja na jirango omwanya ogubombekireho petrol station gubeire no gutinwa ahabwo kubaho enkozi z'ebihagaro konka petrol station ebabinjireho abo kuba umwanya gwagataha gubegwine kizubu bwena hato umwanya nko kuzaha ncumanyisa ngo ibizubebe byageraki byakendera no basa kuba novuga kapicika waruga nkoku usitiragata hato kwasindika kunyegero rwo abebembezi hamwe n'abatura bomwanya ogu bagira ngo business eresire hempinduka nentunguka omucyanga cyabo Amajuuta Omubicuupa ningashi gwatumara hiwabona gabagatabonire kandi ikindi n'ikirungi kyo Amajuuta ahiwaganye ku muntu wajine yashereje nako kufuna ubuzima gaje kwiyagira ubuzima ugatabonera no za petrol station yiwaganyeho uko tayo component yabo gituka Amajuuta kunanywa tigabonera nyowe nisima shereje ya Max abo kwizo musereje ya Nyakabare kijekiyaho ubuzima buri harugutwa bwakire bwizire ya benta sikira harugutaha Motooka na za pichi gasha kwa Robert Mugabe habwa Tayari West.